normal ken yam kana diala konti lianka roina guasame bia kamal ka Nuer online TV channel bana jusiti bana kalinkel kan kono mi jiram jidit kan Nuer online TV channel go rejen wo der subscribe ko de notification bell der jatwain ko mete kalar mishi berech da sho mala shube keji gwasa dana pay berech bana jo me bana jeling an jo bana kwena burayne kon ketin konta lat karodian ray wika South Sudan kejan gwasa me ko gor kono be ko wanji ti be kon kaling no gajen wo de ler ti der ka nyuage kaneti ko ken anda mandu ne cham kon nyamal ya non roine gwasame naga je longo no de ko roine to wande kon ka nyuak ne shang katin kon te lat korodian re wika South Sudan bana ju the ti bana kalin kel ka do badana to ken kaja ken yam chana jo meling na tanelu yet chaje joj kirma yadit na tanelu yet jana kwermidi chawuch chawi kel kana netin ko kenten kontin de kel kaja ketin tere kumaka kaneti tire nen kon gati kaneti kon ya kapchong kuma kirma yadit ano chicken bo woniam rating kon de lat kere wika South Sudan ne dang dokriti ramanen jena mo mete chamone ke de kolaro te church jen shala honorable ke Nathaniel Uyet jena ramadan la kwer ka kume SPLIO ram kele te daron shala honorable deng akon kwerba ka kuma SPLIO ramda dien mete ka gu dien one chale Faruk Gatkot kan dang dok cha ka wuch re kuma ka tamam right kona kan cha ka kapchong kuma kirma yadit ka ta danen kirma yadit che gorga jano be kuma SPLIO be ja kapchong tin diala content balak dong de ran lar no ngum le rode ngum woy kana kira ngum jaga ti dial ko ba kalat ka do mi chet kano kiir rami mo mala la mal dan lat kare wika South Sudan chegor tala mal magore ko di jencha mal de no ko tidial te kwide tala meken mi chete kwide tango nderan wo okay ka ngumi chekir ma yadit ashami chet kana ma chejala don mo genetic content ka kuma SPL ayo kan dialo wo je ka kelot ko jen te ka competition ka Dr. Riek Machar so jen do badana wo je keje cheka wo lora bang ko gor jen wo binarin lat mandan lerode Dr. Riek Machar gwanter kirma yadit so ci kirma yadit shemishit kana me cheje de lat mno jen wo bi malbe ben ko nge jen wo kene diale ko kien titire kuma ka kene tintaka bon to goal gwana ti goal ne return tele ka power shit ka longa dana te ka Dr. Riek Machar jen menen yana tama te dier ka kwidian wo jenne netin content ka kuma SPLIO aloko let ye ko destroy ne kuma SPLIO but jaka ne kuma SPLIO ka jan ba bom ko di ala kuma Dr. Riek Machar re wiki juba dera ne a week but outside bumelong bom ga jene ala kuma Dr. Riek Machar re ketin diala konte lat karodian chit ka ngai kone ala ken de niken takara de niken chicken tere wiki juba nyog ne diala konti wo ket nen yeke tene bane chicken tere wich ano ka juba ba chiriudian dial chike jian chere mangai kone so en watch Dr. Riek Machar re kumeka kiene te konde la jikwara wodian wachi very important balong ko ne de tonikan dial ka part of mal dana gorke so ko kuje mo ko jikir mi yadi che gono bi mal beben re wika South Sudan jen mo wojaka mone ko ngum der ne dial der ka woke jamonated content ku yan la compete kenetin content ku yan la letkel dio jana manisha dia chuon katin content lat karodian but ko kirma yadit rami mo che gorno te mal min beben re wika South Sudan che gorno jen be all the peacemaker tin content re kumaka ketin content no ke Dr. Riek Machar ketin chunke kuma SPLIO be chondien be jadil bat she gorno beterambe la roire wika South Sudan just gono jeno bina jale nono ka jalor ka ba shirka mandana gore jen do badan en watch kirma yadit woja kwartin kon tela kwar kume SPLIO tentaka Transitional National Legislative Assembly re which ka South Sudan na me dera mede konaling
en walle bana jadil ngajen wo shanka walngwan ka pai badda kron kina dangraw wudi jan dangraw wudi die chanda manduni chan kod nyamal ya nong roi no gwaseme jo bana linke man bana kwen gwaseme bana rocha ke kuiro jadana chalat kam kuumɛ men chalke kuumɛ kirma yadi kana kuumɛ jeswel no kuumɛ jeswel chana ngaje no take a report mishalad je Al Jazeera eno take mal mishalad no de to kam dien an mala mo o de kanetin content ka Gaza kinetin kon tin chalke Palestinian ke jiwutin kon te ka Gaza reide take do dangro tititin eno no kenji Gaza ke jiamas mat kene kel ko jen refugee camp no alda ka gwasedan baratame je togo no biamas ke jen kor gwate dane shi ko je togo jen metar no shi koro mo sha ma ta dak take dial dul ka dial any good building mandatory with teleje cha share ba cha ka dak and when mo shi fama inke botte chu did long ray which in winami and 18 kontila ji Gaza chush kana long gor kan kon ka tel kon mi jekana so ka kujamo ko gorga jenwo ba dorin ba jaga mogwa shi kuumɛ je chular no la kuumɛ jeswel no shi karodian ling ke kuumɛ dung South Sudan chiramdan la foreign minister gwata meni charwachen wone ne de mala dan en gorka kam 19 kontin la ji South Sudan ken jeswel dara gwa coordinating kontin la Palestinian de ka chunangrai which ka South Sudan but of course ta ron michit na me charge denied 18 kontin te la ji kuumɛ te de pinkir ma yadi ken na me che talk but ka jaw charge la te Al Jazeera che work AP press media na dial re which ke wi mon ke le charge ngach charge la bone me emanating content rar which South Sudan ne content ka United States ke den ka Western world ki kala den o dola me cha talk ne dang bakel tigare dol kanam ba ne to na kan shoot ken kan kalat wude shal ka edmun yakane aram kel mitre wika South Sudan activist human rights activist ke de kola no ne to content la roch mitir mi lerode so jen bo che la no che jiäk no lichen go chi mishit kana me che talk eno cha dol cha jadul no shega me che ben rei which ka South Sudan by the way and shega nen kon ma ka turne me jen che berei which ka chi ka je kana ude shal ke kirma yadit bane no and robo dan buga jere which remen lat kono gwaseme berei which ko bi mal kam kuumɛ South Sudan kene ji Israel bete wano la jene kwala gwi jene o dio ke jene o te kamal mi chatanya ken ko ba ne tin kon tin la ji Gaza ki Palestinian ba kan ngre wi ka South Sudan but of course charge denied the mitchet kanamo washi talk kuumɛ dunkir ma yadit missionary di alchikana dawda long and mitchet kana mene shana lo jok kamatot katin kon lat karodian re kuumɛ ka ala kuumɛ Dr. Regma chala kuumɛ SPLIO kejen gwasame let kana lonko de mal derete wano mal danan gor ke janene mal ko de South Sudan derete kamal shi o de kuumɛ SPLIO derete kamal kirma yadit gwasame kana Dr. Regma chala ka gwase dan me de mal derben wude shalka me kirma yadit chelo gono bi mal bedeten jenen yana montama gotken dia le ko ne ticketin shaka ma ka kirma yadi de lo lawe be na be ko nak goda dana ticketin ban ngode kuumɛ SPLIO gangorode antama kai kotoria shirme shana lin kaye kayambio ci kuumɛ SPLIO cha gota to shaka kef ala take a position de shaka ki gada ne ki barak ne ala gariso ne nyin kuumɛ SPLIO nyin kuumɛ kirma yadit kan goda to kan dia chala do ci kuumɛ shaka kaf ajen menen yena antama lat ke je kuumɛ kirma yadi den wona ne Dr. Regma char chaje de wona no de je luñ ba do badana chaje de luñ ke je o ken ngot ken ka bom shangne me shi kir chaje wona no dare ka dakke dare ka destroy jakane di alko big de fag big ti wa ngode tele mi shoda luan ka kuumɛ kirma yadi ko de ne de ti dare ka joj tele mi che joj anyok wore which andana shi jaf kan union che wore wikeje o don gor kana no de mal daraben shangne men shi kan ujeng na roj me bej ka wuri shal ka kol manyang ju kana ne tin ko kiana no Dr. ma chargen e criminal ki rek chala don so en mandan en shi kana la cha dispute ne tin wana no shi talk tele Dr. ma char mi mal chelat mi shirek chelat ramdan le rek wuri shal ka me kirma yadit so jen menen yenen tema ne to wan kuna to ka right ko de mal de je jat wano de South Sudan de lunyre mal ka de do badan en
de mal de je non ka je re wika South Sudan ki de kun kwa de lat ke je aje mu kwala gor ke je barai na murai kona shikir mu yadi chewo ka mi yarane do badan de mal der ben ka je do be che yar ke je jana ne din kontin che wire kuumɛ ka shirka na tanelu yet jaram dan la roch me la roch ni shanka do badan de mal der ben ka je re wika South Sudan but in the state shikir mu yadi che choose ni wo be je wo okay ka do badan wo je ka je dera kwalengu misio yarna mal logo ni jeno bi mal be ben point en kir ko kir ma yadi kana wude shal kay musaben sharod en madda gwa pan eno bi kan mal entre wika South Sudan bi kan yarke ci kana be jabe jan ta danen wishen wo kana je ka je tele mo gam le rode no so gorge je pan no de mal der ben ba ne di sharod la da drop ci kana gor no te ka mal me de to so na me gor kon dialo de kon te ka lyangda chana right kata ndanan gor kir ma yadi de jen wo de we dara wek nyam geja kir ma yadi laman gore long re wika South Sudan gore jen wo de dakreng machar either dara liu either dara new dore ki dara bit jen ta dana gore ko dara we dara je kula rach ka do badana gore je kaja dara which South Sudan is ne dial dara je churiat barantame shikir ma yadi chetel domi bo woni am kaja ko jen choroda dak kanwari choroda dak no Canadian kontila ji kotoria ala majority rai wika South Sudan shika chuj ka chika ngwang ke kiran tama choji chuj ka kama gor ka no kir ma yadi dara jen dara tok de tam de dara wewe kadub dan dara wewe kaje cha goro jandara kom dara je top chere manana gwe ne diala no ba kom ba je kam bol mel tele bol mel makam ka kwar ala kwar de je top ke election to voting mission akula vote asha je kwany pone kirma yadit alo cha la ram nyam alo cha president nyok ke che dakre ma cha che jelen dara shu gwa ba de ne dial dara ke shu roj but right now god mi mo chikir che cha gorjen o te kamal me de lat ki de na chon kere wika South Sudan na me nyu de jen wo tele mishale mal mi betere wika South Sudan ko di she gorno de doctor yang macha da ro de chunga la kuer ko jenen kir dwalle ko mishi doctor macha cho da kwan ana guje jen wo jen dara til power me de tekaja dara til power so ku kuje mo che jenok che mishi kana mo che jenok eno dara langu ano ade doctor yang machada ro de chung okay so name a problem kir ma yadi how come mushe gurno de doctor machada ro de chung kaje angu adwo bedien so adwo ko jen shanok ko dwale guje jenwo bi power be jien kaje be power be jen ka point de en kir ma yadi jen roba da nen yene jen tama she gorno te kamal medelat re wech ka South Sudan adwala dana dwal kaje that is what I mean commission dwal de jen o dera mal der je chuno ngon tama de mal der ben just a matter of time la ranje o mal to wana che tok bi mal briten but che gor jen o be wikele be jedek be power yang machar be je wuch so be chu gije no misha power yang machar che je wuch be natin kontil la jang buga chulwar but jenene a problem do badana ci kirma yadi che kwarche de kan keje kirma yadi che kwarche de kan ke reason ko di manyam kir poinde dole ko mu power weje ban penya bereng machar badot kan wur shal ke bol mele reng machate ke experience medin me mo ci bol mel che de chwel kude ajen do badana en yene je tolle doctor reng machar gor jen wo jaramadan en bi ngore kumeke so jo me agenda na gore de nywaga yakel an bana nyo je kala rodien chu je pero jeno jin bi Nuer online TV channel bi nywaga ne ko ken en biate kamal bye bye